Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. La uqsimu biyawmil qiyamah. Sepa ako kwalungan na kiyama. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Gupsepa ako ko ginawa ako pengin suya. Ustayan, so ginawa ako pengin suya, an nafsal lawamah, na isa nan susun ko kia susunan o ginawa. Pada susunan yan subituan sa an nafsal zakiyah, so ginawa asuti at tiyagu Allah subhanahu wa ta'ala ko ginawa o mga nabi agus so mga rasul. Agus so an nafsal ammara biso, ginan so ginawa apsugu sa marata ang matatagu ko ginawa o syaitan agus so mga kafir. Supman so ginawa apo pengin suya, nagyinan so ginawa at tiyagu Allah subhanahu wa ta'ala ko mga mu'min, igira miyakan dusa na rasangan sa kanya no ginawa niyan na makambalingan ko kadna niyan sang gulalan sa katuba tagu kapananang kupan. So ptero na ginawa, naps, na patot kasabutan ka igira kwan na kisalo kumaana anyawa. Aso kamata aniron na mbida siran sawaraan. Aya kap keed no ginawa na anded ni kapakasulbi unyawa aguso badan na maaden su ginawa, maana naps. Na anded ni kali unyawa sang kubadan na madas su ginawa. Sama noto na biyelo iran su ginawa arara dunyawa sa makam bibida siran sawaraan. Sa giyana ni mala apakah pengungunotanan ko manusia, karun misa sangkot suka peka apasya nagu suka kulugiang kunaraka. Sabab sa skanya ni lalayun pendedeg no syaitan si iku manusia. So katao kuperatas na giyana ni katao apin dirigudian su ginawa naps o manusia. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bai ito nga o manusia adi yung bidintimuon sa mga tulan niyan ko kakuwig keruman. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kaino di, agaw samiya kaad nami ko mga kamarian sa pakakaswi nami perumang ko kaad. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ugaid na kebayaan o manusia akadar ketiyang ko kandusa ko hadapan yan. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Ipagi sa iya no anday masa akakeed no alungan na kiyama. Fa'idha bariqal basar. Amay kamasam bulayang sukay layaman din nakilat. Wa khasafal qamar. Agumapadeng susindaw ulan. Wa jumi'a asyamsu wal qamar. Sa mati mo so alungan aguso ulan sa sumubang siran palaya sa sedepan. Yaqulul insanu yawma idin ayna al mafar. Sa teruno manusia sa alungan uto, aanda din su pegepasan. Kalla la wazar. Di kaded na pegepasan. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Si iko kad na naka sa alungan uto su petempatan na kedrangan. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Sa penutulan ko manusia sa alungan uto sungani na ini pangunakunan yan. Aguso ini pakaurin niya naggalab ka marata agumapya. Balil insanu ala nafsihi basira. Ugid na sumanusia na si iko ginawa niyan na ayaw tumitikaya saksi. Walau alqa ma'adhira. Upama ubetad niya na langwa na sendulian. Sa diniyang kasiksa na dirung din pekang gayaguna. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dingkap ko ga adila kahay Muhammad sa kumakutan nakas kanian lumangag. Ustayan, giyuto subetadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igira mini umauno Jibril sa Quran na pamakutan niya na kilangag niya nun kauban niyan kalipati. Na piyang doos kanian wala subhanahu wa ta'ala sa anded ni kabati no Jibril na tumwarns kanian na pamamakinag niyan. Na anday kapasadon mati o Jibril na mipansir ko puso iyan sa milagagin mambu sa dirun dun kergnan kasudin swala subhanahu wa ta'ala. Igi ikakan diri sa kapkiigang yan sa puso o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Askan yan na di pagkabati agu di pagkasurat. So kilangag no naguso ka sebuta ko titu maanan yan na palayad no to siyangan wala subhanahu wa ta'ala ay pensirian sa puso o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Kapaturer kami su katimu ang naguso kabetiyaw. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Na amay kamabeti amis kanyan na duyugang kasu kabetiyaw. Thumma inna alayna bayanah.
Urian yan na paturer kami sukaw sayaw. كلا بل تحبون العاجلة Di, ugaid na kebayaan niyo sumaga na mamasa. Ustayan, waraan manusia ayap kebebayaan yan na sumini kabelagad sa dinian kakalawatan sudapan mitaling amata ta'alik. Naswallah subhanahu wa ta'ala na aya kabaya iyan na subkuri inged kakagi giyuto ikakalagu tatap. وتذرون الآخرة Sa imbaga kiyo sumata ta'alik sumauri alungan. وجوه يومئذ ناظرة Adna mga para sa alungan utuwa makalalangas. إلى ربها ناظرة Asi kukadnan yan na pigilayron. ووجوه يومئذ باسرة Guad na mga para sa alungan utuwa marurundema makasasangingi. تظن أن يفعل بها فاقرة Atatangkad niya na itinoon sumabas nga siksa. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق Di, amay kaisampay din sunapas ko tula na makambabala ko itaduulig. Sa maturudin na anta ipakabulong. Ustayan, ginan suka petayo manusia amay kamakaw madin sunapas ko bakarang na kalakaban din su pinto upanaw bata masambula yang din su kaylay. Na adnap tero, aanta ipakabulong. Ded na pamumulong sa masauto kagyuto din su kauda sa kapatay. Sa maylaing kad na makandurug sumbala aske kamimbang kabangkay din sulawas so manusia. Sa mada din su kapya akapigile ako arugalawas. Kasubangkay na da akabayaon lumuday apya so karuma ini sirumataya. Na ayad na kabaya iyan na magaan na milabang subangkay ikaruman kakagi sulyawa ulupa na diniyang peritanan subangkay ada aniyawan yan. Sa ayad na mapya na mikayukot ko lupa kaandip kilay kusirun sarungan ng mga tao. وظن أنه الفراق Sa tangkad niya nagyuto din so kaudas ko kaputay. والتفت الساق بالساق Sa mitado ka din so skisang ko sabala aski sa makandurug din. إلى ربك يومئذ المساق Sa see ko kad na nakasaalungan uto so kesunguan. فلا صدق ولا صلى Das kanyan para tiyaya ko Quran naguda sembayang. ولكن كذب وتولى Ugaid na miya kambuka gabuto miya likod. ثم ذهب إلى أهله يتمطى Urian yan na sumiyong ko pamilyan yan sa giima magulaulah sa kalalakawa kasilibantog. Ustayan, ginan so saba da mga sipato manusia amadu dunia so paratian yan na kalilipatan yan sumauri alungan. Aaya kalilid na so kasasaliban tugiya na titakabur ko mga kaaden sa pakisisinon yan ada ataw sa laywan. Na ini pamanintas kanyan wala subhanahu wa ta'ala samia kadua sabab ko karata iya na kaadna pipipian wala subhanahu wa ta'ala so kiadnaon na aya pinggulaulan yan na mimalawan da ko kibabetugian. Na so manusia ada taroto na ayad na patot na mapagiyaw ko apoy unara ka jahannam. Mia panutula biyati auto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadapan wa Abu Jahal so ayat ay 34 patagusoy 35 na kiara langitan skanian. Ileng kasus sabab akia turunu ayat. أولى لك فأولى Nasumur ka na siirka. ثم أولى لك فأولى Urian yan nasumur ka na siirka. So manusia aberadusa. أيحسب الإنسان أن يترك سدى Bai ito nga umanusia ay imbagag sada abalin yan sa di pagisipan. Ustayan, basuk kiad na ko manusia. Nada abalin yan abadin gita-gita. Mataan na inadins kanyan wala subhanahu wa ta'ala sabab ko hikma amapuro. Aso kabaliw niya na barasimba ko kadnan yan apteragum balay niyan su dunia sa kabaliw niya na dunia abarasimba ko wala subhanahu wa ta'ala amyad nun. Sa tunay niyan so kabaliw niya na khalifa apakan dada tuong ko dunia kaanyan mapakatindig su kada tu wala subhanahu wa ta'ala kulupa sa dada masimba asala ko wala subhanahu wa ta'ala apad sa mga katuhanan na di benar sa lumangkap so kalilintad ko dunia sang gulalan ko kaun tulo Islam.
ألم يك نطفة من مني يمنى Berdema belau ya satu kaiga pun samani ya kisumpit. ثم كان علقة فخلق فسوى Orian yana maadna sagpi karub. Ada taruh kapatami di dekat ko kilidukan dengan ina. Alaka. Na inad niyan sa pitong yan. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Na miad nun sanggana pa amama agu bubay. Ustayan. Pedsa bendingan na madakalaki sa bendingaw no Quran na so kiadna ko manusia. Sabab sa so manusia adna akalian na ketoon yan so kamataanan. Ayabu pagilin yan na so ginawa niyan ko kiadnaon. Sabab sa kaawidan yan so mga rarayagatan daw Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Peter uyan, agusi ko mga ginawa niyo. Nandudun so mga tandaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na banyo di pengay ilay. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Berigi to na kagaganian na kauya ganian peruman kumya matay. Ustayan. Inpus yan so ayat yan ko kaya beginian sa pakaisu ko manusia aso kaya tala sayan yan ko kaya pangad niyan sa paganayaguso mga waraan yan na mapapayag. Na ben yan di kagaga kauya ganian kumya matay. Sembagian uto ko manusia asyang kaiyan so kakuyag peruman ko alungan na kiyama. Pangnal ko sora. Giyang kaiya sora na ayad na patuginan yan na so al kiyama. Agianan na ayamaanan yan na so kapakatindag agyuto so kapakatindag alungan na kapangukom wala subhanahu wa ta'ala ko alungan na mauri. Sa baong din ini betuang ko to al kiyama. Sa mimbelo yaskan yan so alungan na mauri ko kapangukom wala subhanahu wa ta'ala ko langwan na kaadan. Padskan yan kumyanga una mituro na sura si Isa Makkah. Aya una yan na bendingan yan na sututulang ko kakuwi gu manusia ko orian o kapatay niyan. Sabab ko kakukumakiran wala subhanahu wa ta'ala ko langwa na galab kirang ko dunia. Sa makwairan so mga balasiran. Ayad na bentak yan na so ginawa o manusia. Apia kalabia kaadeng ko dunia agwayon piakan deto. Bisa bending yang pensuka pekagagawa Allah subhanahu wa ta'ala ko kapekakasuyan yang ko kaad no manusia ko orian no kapupugi yang ko kiardak. Asyang kauto mga panan ako to bemakang gagayang peruman so manusia ko orian no kapupugu tulan yang ko kiardak. Agiena ni Isa amala abendingan no Quran abtengked niya na adna kauyag ko orian no kapatay ambelasanun so manusia sa mapi agumarata. Aya kadakala ayat yan na 40. Tumiuron ko orian. Surah Al-Qariyah.